Saling branch YMA chuan voin khan YMA ruana an kumsom ngatlin Golden Jubilee an loma aman pui tu PHE Minister Prof.Lalnilawma mizo chalai te chu hun ol man chat konga har thar se du thuasoi khwalian Prof.Lalnilawma chuan YMA thil tum zinga mi hun ol man chat konga mi pui ten masona tur an nga hle a abikin chalai te chu hun ol man chat konga har thar se du thuasoin YMA thil tum chatak tak te hian khotlang le ramtan na satakin na an thok ti asoya SORKAR in ramle nam masona turin ke apen meka zirna shiselna ezon na le masona na tho konga ma an lak na te chu YMA ten an shat puya SORKAR tha ti chaktu nizel turin an be sei ti asoi Golden Jubilee lomna in Khomi branch YMA president Prof.Lalnilawma liana na kai shwaya Jubilee pwala buat sai souvenir tlangzar ani baka program lim om tak an mangchun zomani Saling branch YMA hi kumsang ka jakwa somsari palia din ni in branch shang an lo indang to a tuna hian YMA member sang khat somli pasari anom me kani Saling branch YMA in voina an kumsom ngatlin na Golden Jubilee an lom chu PHE Minister Prof.Lalnilawma ahman pui Saling YMA runa in khoma hian choi bial tu MLA ni bok Prof.Lalnilawma chuan YMA chu zofa te tan nam ro hlu an nia SORKAR le YMA in ram SIAMTHATNA konga THAWHDUNNA chatak an nei chu lom omati thu asoya Saling branch YMA shwai tu masaten kumsom nga kalta Saling branch YMA an lodin chu lom omati thu soin YMA chu khotlang ro hlu le zofa te ro hlu ania YMA chu omlo se chu tuna Mizoram din muntur po hi ngai tu angam anilo pathianin YMA min pe hi malsom na hlutak aniati Prof.Lalnilawma chuan YMA chuan athil tumte mangin khotlang le aramtan na satakin na an thoka SORKAR tan po YMA chu anin nga na le an thla ti muang tu ania tuihna hum hal konga PHE department puitu ni in na satakin ke an pe na rihlo do konga le namzia rang choinun ba ka kong shanga SORKAR le YMA ten THAWHDUNNA chatak an nei chu thillomom takani ti soin Mizoram mipui de hian hun ol man chat konga mason na tur an nga hleya abikin chalai te chu hun ol man chat konga har thar se adu thua soya SORKAR pu in ramle nam mason na turin ke an pen meka zirna shiselna ezon na le mason na tho konga man an lak na te chu YMA ten an shat puya SORKAR tha ti chaktu ni zel tura abe se thua soi Saling branch YMA hi kumsang ka zakwa somsari palia dinania tuna hian YMA member sangkhat somli pasarian nom me kane voina Golden Jubilee lom na hi hun nia chenania hun masalam chu an branch president Prof.Lalnilawma liana na kai shwaya secretary pu PC larin felan report apea kumin chunga member thi te sun anni ba ka bial tu MLA hian Golden Jubilee pwala souvenir buat sai atlangzar ane Troy bial to MLA Prof.Lalnilawma Minister ni bok chuan voin khan Saling branch YMA kumsum ngatin lom na man puya YMA chu zo fa data na nam ro hlu ani atia SORKAR le YMA ten ram SIAMTHATNA konga THAWHDUNNA thata kan nei chu loma mati thu soi Saling branch YMA Golden Jubilee lom na hun Saling YMA ru na haneya bial to MLA Prof.Lalnilawma chuan YMA chu khotlang ro hlu le zo fa te ro hlu ania YMA hi omlo ta se chia ni le thatnia khotlang din muntur chu ngai to angam ani lawatia YMA chu pathian in zo fa de ta namal somna pe kani atini minister chuan YMA thil tum sang hun ol man that zo fa te masona ngai to Christian undan tha ngai santi manga YMA na tho chuan ramle nam hum hal konga tho lok atia YMA chu SORKAR malagna tuina hum hal konga te ruihlo do konga le namzia rang soinun ba ka kong sanga SORKAR puitu poimo takani atibok Saling branch YMA hi kumsang ka zakwa somsari palia din ni in branch shang anindang to atuna hian YMA member sangkhat somli le pasari anom me kani